¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo es? No te entiendo, háblame español. ¿Vas a creol? No, háblame español. ¿Cómo es? Lo arrêté, dis-moi, lo arrêté. No te entiendo, háblame español. ¿Te perdiste? Non, ba m pral de lo bois là, moi mande comme ça comment est qu'on a mort campé là, moi qu'on a No te vin koto là. entiendo, háblame español, no entiendo. No te entiendo. Comment on va attendre là? Y si no comprendo lo que tú me dices, haitiano, dime. Bon numéro de Habla téléphone, español numéro para de mí. téléphone non. Habla español, no te entiendo. Machin là mettre haïtien nous apprend pour voir par l'école là, mettre No, verdad, yo no me siento. Oh, il va t'entendre créole.